Uyu munsi wa none tugiye kureba amafaranga Kenny Solo ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Kenny Solo uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Uyu Kenny Solo yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2017. Amaze gushyiraho video 28. Izo video 28 zamuhesheje abamukurikira bangana n'ibihumbi 222. Izo video zimaze kurebwa inshuro miliyoni 26. Uyu Kenny Solo ukwezi gushize yinjije abasubscribers ibihumbi 3. Uyu Kenny Solo ukwezi gushize yarebwe inshuro ibihumbi 550. Noneho reka turebe amafaranga uyu Kenny Solo ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Uyu Kenny Solo ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 2,200. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3. Ayo ngayo nayahembwa na YouTube buri kwezi. Noneho reka turebe amafaranga ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Kenny Solo umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari ibihumbi 26,400. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga umwaka ushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 36. Urumva ko ari amafaranga menshi uyu Kenny Solo ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kanda subscribe ukande like, ubundi ujye muri comment wandikemo umuhanzi nzakubwiraho ubutaha. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.